Mayam Bukurumzari, Domini Miribus Impact News ni, I Joyce Rusham Impact News ki Manung Huna the Taram Nokjari. For the first time, Chahi Ahum Gimatunda, Imphal, Dimapur, Guwahati, gi passenger transport servicing asi Chatkre. Senapati, Kangpokpi district, Anizi Power ga Chatkre, Aduga passenger Apunba 125 passenger. Maite Machazumayam Yawi Hairi. Bus anini winger na mga masi ISBT kumalapak tagid may lamthaduna may power sa kre masi paugzo ko na mayam fongza kre aduna lenga ki site gi masi je yamna major significant it's a milestone aduga major step yamna achawbu khongthang ni hari Manipur'da peace normalcy hanjin hanbagi yamna achawbu khongthang ni haina maina panari masigi development lakpasi handak tha gi haurakpada ikoi koidana chief minister Y Kemchan na Kangpokpi district chatuna deputy CM Nemcha Kipjen amadi Saitu gi MLA Haukulet ka unaduna wari sanaduna highways the free movement laina bai da makta haina wani sanar matungna sumaina khongthang jilakpani adubu ngasi akhoni yengadori badi masisna highway da chatpe gi amalaire amarom da hojik JFD gi demand NRC za hana update tok biu adugi matungda census hojik ti matam su laitrabnina No NRC, no census. Haibagi slogan da sangshilakli ba khongjang asi nong nong sum kansilakli ban blockade later bataraga su JFD na lagthok ki bagi matung ina JFD students wing na hojik lenga ki government office sing loisang mayam si chang duna maina solon bagi pau ji akoi thengnajare kakching rom da thobal rom da masi yam kanna changshilli aduna of government office si solon ba duga bus si chatpagi paw malaire masida natana JFD gi convener Jitendra Ningomba mahaki mathakta FIR panduna Porompa police station da mine investigation interrogation gi mine kau gibagi paw sule masizna incident ani sure ahum subana karino haibada ngasi si 100 days since the abduction and murder of 6 Liangmai Naga men. They were abducted tried abducto gibno habda lalon wifi have kunzre abductoraga admaina yam brutally May 13 da abducto gibani mang gibani aduga mogi asiba hakchang makaka ga jun gi tarada phangibani mogi asiba hakchang aji hojik James mokte leiri bani ngasi 100 days surabani justice pibiu ana miam na demand ta wasi ngasi mass solidarity prayer meeting maina pangtokhi aduna NI gi site gi myoi mari phar khre habdi alleged involvement or suspect ni moina talibadi main culprit lailon wifi village ki chairman the chief adagi KNFP gi chairman adagi police constable ama yauriba moina identify to wa myoi singhara du dikari gi father bano madu father phobadi justice si pidri hain logi kani aduga khongjang jedum changshin kani asi bhakchang asi jenems ki mokte gi lokthok laga state asigi leader sing yum da phawba purak pa ya bagi dugumba agitation changshin kani haina hojiki naga myoi sing degi main phungdok pa leiri aduna khoi gi Manipur asida hojik lambi di hang bagi mong ta mami ta ba government office na thonglon ba aduga asiba singina justice phangdaba sigi hiramasre is the khanana bagi tanjadu logjage ngasigi topic na free movement NRC and justice Manipur's big test aduga khoigi panel members na hanbada Oza Reis Ahmad Tampak member JFD task force Oza Butaram Nokchari ani suba panel member Oza Khuraizam Mathauba working president IPSA Oza Busutaram Nokchari. And on my extreme right, Lengsin Biriba, Oza Laifrakpam Ibotombi, retired brigadier, Oza Busutaram Nokchari. Oza ngasi discussion of Dr. Bazi, I have Oza brigadier degi, Dr. Gi, Oza chief minister gi side tegi, adegi passenger gi side tegi, maite passenger, they feel very happy. Yam harao ngasi bus to ngasa ezi langtoga national highway to Dimapur Lala Guwahati Yaure and Mina harao begin mina. Bus service resume to bagi pause ko taze adu kitang ko na chingna ba mo phaw masi security na maning mamang escort tor chat lagat mai chat pazala natraga masi taseng na genuinely peace Manipur da peace have du lakla bazala habigi question ji mayam na panari ozai mokra thambi ahambada government na initiative lauraga majigi gari chalaliche winger manga bus ani taroga Chatli Guwahati Bhawa Yamna Fava initiative ne Aigi Wakanondadi Masi Chahi Magi Mamanga Governor rule Matamdo
law and order je kitang putharko matam da horamgadabani hena khanje number 1 number 2 gari nakta squad yaudana protection yaudana chatkhani di 100% thajade mai da squad yauraga loina wa proper protection torga chakani only wagadabadi akoi gi maraksi da su piece se kitang lakna ba initiative se law matam da masi je thuaina ma kangbu masu leiri masi deida yamna laibadi masi gi se hafta amada murakla anirakla ahumlakla government decision amala orongani masi se nungti chargedi free for all oina di chala roy aduga with proper escort ta torga adegi aduda natana vulnerable area di kudong thininga oiba masi gi mofam da kangpopi dani khangde janapati ne dani khangde any mahom da masi mahom da ambush torbe na moi kapsalak pe masi de da koi sipai da ROP है ना road opening party road से secure तो बा आंधे की सिपाही थाजा लगा कलम थाजा लगा मसी आगा नॉर्मल का पक्ता ना बाय ना मसी जे मसी तो गनी है ना खाली तो वो ना सुचुमी करी गंबा मसी ऐसे अपना वानो होना री बंगा सी दी या मराव ना मैं अपना मी चाम का कुन मंगा घोटी हो रहे मैते सिंह या मराव रहे है ना होंग मम्मला है ना तो उसे हयेंग हम सी बता मरी सी बता मसी चलो है ना थप है ना मनिंग लम दान के ने अखोई हजी मोहना होनगदब से मसीगी अमोहना खुदोंग थिनिंगाई ओइबा नोमय कापसलकपा अदुगा एम्बुश तोबा अदुगा एनी कैजुअलिटी थोहंदबा मसी से अदुगा फजना प्लान तोरगा मसी से इंटेलिजेंस सु हानदेगी करी वखल लेरी कुकी की साइड तैसु नत्रगा नागागी साइड तैसु अतोबा फ्रेंच एलिमेंट साइतारे मोय फत्तवा कांगमु सु पीसे लाक्तना मणिपुर दा लेंगाक सिदा तौदना वन मसी से हानदे खलग मसी प्लान तौबा फैये अदुगा याम फबामना हजे अनोबा लाइबा डीजीपी दिगी पुलिस मोहम यामसना से सेलगा सी तौरिसे यामना encouraging यामना फबनी अदुगा अमना मसीगी से लॉ एंड ऑर्डर पुरे से मणिपुर से इलेक्शन कुइदरे मे बी मणिपुर के इलेक्शन से इन ऑल प्रोबेबिलिटी जनवरी फरवरी अक्टूबर नवंबर तक नोटिफिकेशन ऑल इंडिया की होना इसी ना नोटिफिकेशन तो बदुदा जाओगा तो हम वाले मसी की दमकता मथक तगी दिल्ली देगी सुहायरम बने मसी से समाओ लॉ एंड ऑर्डर मना टारगेट तो दिसे दिमापुर की लंबी सीमा सिक्योरिटी आई नसु एमएचए अमित शाह दा चिट्ठी होमी गिवने नेशनल हाईवे ने अदुगा बॉर्डर फेंसिंग ने अदुगा एनआरसी ने एंड वन मोर मसी से हेक तो बदा लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन हेक पुथरक पदा अदु एतारे मया की पब्लिक की कॉन्फिडेंस पब्लिक ना सरकार दा थाजा वाई तो पुरकनी अदुना मागी वखलोन जे कित होंगद्रा है ना खले इलेक्शन की पॉइंट मुस यावरे ओजा अदु एनआरसी ग सेंसस सिडी ओजा ओजा मतबुदी सांग लाक्चगे तेंतकना खरा थंबिरम मुसी मतंग सिदसु सी एनआरसी सेंस आई ngarang na handa ngarang ngasi पीपल्स क्रोनिकल दा ये आर्टिकल मेन एडिटोरियल दा फोंक्यबने हानासु इजागरे को इंटीग्रेसी अहुम से एनआरसी सेंसस एंड डिलिमिटेशन अहुम से खंग दरकार होएब आई मसी से लारिक ताकपदों दी एक्सप्लेन तो जरे सेंसस से 2001 दा मणिपुर दा तोवे खंबिरमनी 2001 दा अदु मतम दा डिस्ट्रिक्ट खरा दा स्पेशली हिल डिस्ट्रिक्ट दा 170 देगिन ग्रोथ से 170 देगिना 90% ग्रोथ लेब मतम दा मणिपुर की डिस्ट्रिक्ट या मामदे मापन खता ले रमे मतम दा हजगी द्वाना लेमते है दा मेनली सेनापति विथ कांगपोक पिसिदा इंगो द फिगर लाई मदुदा मदुदे द ग्रोथ ले दिसे abnormal growth खरा ले माउ मराम दा 143% अदुगा कोइगी नोइगी पुरुल दा 169 चपिका रोंगदा 180% जीना सब डिवीजन गिने एंड वायरस डिस्ट्रिक्ट में आमदा अदुकी मतिक लाइबेसिन इंक्लूडिंग चांडेल मसी लाइबेसिदा मसी से गुवाहाटी हाई कोर्ट चैलेंज तो मतम द मसी से अमोना तो डिस्ट्रिक्ट अहुमदा अमुक याम याम मिसे हाइदि थाजदन अदुगी अमतिक चही तरा द याम ना ngang पोकनी थाजदबदो मदुना मसी से अमुक तौ वेना तौ मतम दा मसी से फजना तौदना अदि मतुंग द
lastly president ki notification amma lae law and order torobe ai machina machi che Manipur da kai nom machi 2001 ki census toroma to delimitation tok de na ba delimitation but last census su cancel tawre covid na maram oiraga adudi 2021 hairiba census ina ba ado hauski fibam is no NRC no census haibina sigi census ek to bada hane ki census ki abnormal growth to madu yare hai na carpet ki makhada madu reinforce to do na ba hane ki chanaba yada bado madu yare hai na chen rakte na madu da to da bada phai aduna NRC kai gi damu da darkar hoige da NRC se akoi gi oza mathang round da lak char ge adu ozana haibasi NRC gi census tawdabna fai aduga hoziki census su aduga hoziki resumption of the passenger service madusu election gi mileage ki mami su tai habe often duni mathang gi wahang asi hak oza raise ahmad tampak talak chege oza hozik JFD gi khongjang siam kalli NRC gi demand si manung channa ngasi lenga ki office tho solon basi student wing na kan chathari duga convener gi mathak su FIR pankre makhata ba action je kari no hojikti NRC update to bagi matam di leite hai legally mai gi timing si yadre aduna census ozan takpi bogum hojik census to butar gadi hanagi abnormal du ya ki baga chamana gani hai adudi adum khongjang je kam adum junction gi gadori bra kamai taw basi ahan bada ekoi gi JFD gi khongjang asibu tasena na Manipur gi unexpected oiba mawonga hai tare Manipur gi kasin koya degi ekoi saugat narakpa masigi NRC tawdringai da census tawba yaroi haina tawriba hawriba ihowasida angamba level da magi leiriba leikai khul amadi magi tawriba mayam sing si masigi si JFC gi maikai degi hana so ekoi gi convener na amadi ekoi gi tongan ba spokesperson sing na matam gi oina thagat wahai tawkhre hojik leiriba wafam si ekoi hojik education health amadi PHED gi oiba tongan ba khara du komthoaga hojik government gi oiba office sing si dai khoi changsal laga maramdi NRCC tawdringai da census si hojik census si de 17 dagi self enumeration tawnana bagi India government gi oiba kari di thokhrabadi aduna dugi thokhriba duda ekoi na masigi tanja sida masigi sida ekoi na hena kansin ma mawong da tawhodragadi maramdi India gumba mafam democracy world gi largest ni hairi mafam sida protest sama ekoi democratic oiba protest sama sanction bhai base yamna masi tangai fadaba lamdam masigi indigenous sing lamdam masida laiminari ba ekoi gi furup cha sing se masi se kalhona na bagya chauba mafam makhakni haina khanjaraga JFT na sanction khongjangni hojiki ekoi gi panbigri ba FIR gi matang se masi it's really unfortunate from our side karigino haiba kanda masigi issue asigi yamna mangjin tharaga Manipur da hojik Manipur da leiba mipung khuding makna NRC tawba darkar lei haiba se politically manadaba phawbana Delhi da ngarang nahan ekoi press conference tawba tongan bai khoi loinu unari ngaktane adubo madugi mathak to da hojik si tongan ba narrative ama ngarang nahan dagi ekoi gi oza Sunil Karam gi yum da changaga yamna ekoi madu ekoi convener gi khuthang da miyam da press da kari da ekoi khangan khiba leire adugo loina na ngasi gi ayuk angan bada ekoi gi oza Jiten gi yum da laaga ekoi gi porompat PS da gi Imphal East gi makoi la kan do da sumaina FIR 240 asmaina pale na hak pung tara makhai fawba da la u kai na sigi sina utningi ba narrative ama masigi Manipur gi khwaidagi darkar leiba dugumba issue amani haina 1980s dagi MSUna 1994 da hojik adugi agreement do ngonda yaujari ekoi gi 9 November 1994 gi pung ahum da tawkhiba sign haibadi lamdam si da ekoi gi go back foreigner gi slogan ga tongan ba lamdam si tawrei ba adugi khongchet ki madugi liklam dugi yamna marui ba kari amane ba ekoi gi issue paikhalei base aduna community puna makna unanimously sangsalaga sigumba issue ama lebak miyam da handaki inauna ekoi gi date 6 ta JFD na ekoi gi ultimatum ama ekoi pizare
adui matung da de 7 amadi 8 ta Manipur gi Home Department na Manipur State Population Commission na tawraga the demographic profile of Manipur haina seminar ama tawre adugi matung tarak pakanda sarkar da ikoi na taksin da na laiba aduna maram moiraga sarkar gi MLA fawba Delhi yaukhriba tongan tongan ba mayam sing na unanimously support tawrei ba zum ba issue amada ikoi gi leader amada asmaina FIR lakpa se masi gi se athu bada ikoi gi paliba sarkar na masi gi si tongan ba narrative amada puthok na bo hodar pani haina ikoi lawda ngamde haina damain thamjage देखिए ओजा होजी डेलीगेशन में हम चखरे कनो CSO सिंगसु में हम चखरे सेंट्रल लीडर्स उन्ननब अदुगा होजी की सेंसस सिटी यूनियन होम मिनिस्ट्री की मखादनी हाइरी सो मयाम ना पानरिबसी सेंट्रल लीडरशिप उन्नबाइज यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह उन्नगदरिब्रा हाबसे पानबनी बट अमित शाह दी दिल्ली द लेते माजे वेस्ट बंगाल चखरे हाय मंडे भवु लेगनी हाइब्रा माइना खैना पाउ ताजे अदुरी चखिबसिंग दे कना उन्नगदरिब्रा मसवाई की मतंग सिददी GFD की स्टैंड से हम तोंगाले अखोगी सेमिनार लोइबा डेट 8 की सैटरडे नुमिता होखिबा हंदक की थासी की सैटरडे नुमिता अखोगी सेमिनार से लोइसलाबा मतुंगदा मणिपुर की अखोगी स्टेट पॉपुलेशन कमीशन की चेयरमैन तोंगान तोंगान बा ऑफिशियल्स अदुगा अखोगी AG अखोगी मयाम सिंह लाकपीरगा कमिटी अमा फॉर्म तौननबा प्रपोजल लाखी हाइरिबा कमिटी सी मसीगी सी तसेना अखोई JFDD एज अ प्रजाम होइना दरकार लैबांग मियाम के अपाम बदो अखोई क्लियर कट होइना मदुदा अखोई कमिटी दो अखोई याउजरोइगे दिल्ली द चटपा दरकार लैबा थबुक तौगदोब से अखोई अखोइना मिहुत होइना थागत पिखरिबा मणिपुर की लेजिस्लेटिव असेंबली द फंबीरिबा अमदे अखोई ऑनरेबल CM ऑनरेबल होम मिनिस्टर मयामना तौफम थोकपसिंग मदुगी दरकार लैबदो तौबिरो लैबांग मियाम की दरकार लैबा प्रजा सिंगे अखोइना मसीगी मूवमेंट सिगी ममाई लैबदो नै अखोइना लेननब होटनजरगे आइना हाइरगा अखोई अदुदगी लापथोगा लैबने अदुना दिल्ली द करी डेवलपमेंट लेगे हाइबगी मतंग स्वाइसिदी JFD की होइना दे अखोई की दे मदवाई के एरिया दो अखोई चंगसलुदबनिना दो हुजिक CM के साइट की September 2 द पांगथोकदोरबा स्टेट असेंबली सेक्शन दा मसीगी NRC इंप्लीमेंटेशन हाइरी मोई लेंगा के साइट की थोकपर चीजी अपडेट सो हाइदे सिगी मतंग द खनागनी हाइरी मसीदी कमाइना JFD ना लोबगी हानेदगी असेंबली ना रेजोल्यूशन लौरगा मणिपुर की होम सेक्रेटरी ना होम मिनिस्टर द थारुबगी मदुगी अदुगा अखोई पॉपुलेशन की RG की करी द थारुबगी मदुगी रिप्लाई सु सेमिनार नुमितो द नै नगरे सिदी राउंड एंड राउंड तौरिसे मेरी गो राउंड तारे अदुगी अदुना स्वाइगी एरिया सिददी अखोई तसेना ना सरकार ना प्रजा की अपाम बदु खंग थबुक तौबिरो ओ हाइबसी JFD की लेंग्रब स्टेन ने अदुमाइना थमजेगी Thank you, Oza. Mathangi wahang si ha Oza Khraiza mathagu dalak chage. Oza ngasi zi incident ahum ni intro da haipeti panjakre do aham da Oza de khangjaning basi huzik bas na kuki phurupna yamna taba kangpokpi degi naga phurupna taba senapati masi phaurga Guwahati da sakhiba maitei macha singge haraujaba lengak ta thagat pa phungdokpa masi tasengna free movement between communities se possible ori hen logodoribra natraga Oza Brigadier na habibagum election zo naksilakpaga masi je amtang di free ohen bataraga di law and order je free o bataraga di election gi adugum bagi so ma pa da ba ya da bagi oram basu ya haba gi wafum zu leiba aduga naga taruki magi justice tan bazing asi 100 days sukre NRC gi issues le ozai mothambi sigi masi pre movement hobagi ikoi first initiative ne hadana ngasi koi passenger gari koi national highway da tharaga Dimapur Guwahati chatkhibagi thodok se masi koina yengjaba matamda masi political decision oina ui masi political decision ni aduga political decision sida circumstance na madugi tanja si piba haiba tare maramdi kaigino hai kanda hojik se sigi gari se chat khraga matungda akhoi free movement pura oiraga mi singsi akhoi without security hita chatpa yarani haibagi dinatri aduna su ngasi chatpa matamda pamdaba thodok thoktanaba damakta akhoi security piraga chalibani ko aduga masi akhoi symbolic initiative amani adi free movement chatpa hore haiba adugi idea adugi wari ne buko masida laiba poti kaino hai kanda akhoi na conflict natraga crisis ama resolve tawna no hona bada
ayamba malem gi oina chanari ba pochi either you apply diplomatic means or military means ani senatana atopa means ama leite ngasi gi sidi karam ogide ngasi adune ina hajara ko doje ngasi gi se koina diplomatic means la na yeng matam sidai da masi diplomatic means ki element khar di yawi but akoina diplomatic means ta loina mag rely to ya da pot khar leba kaino ha kanda ngasi akoina lambi da free movement chat pe yare hai se kanana ya ba pi baino masi kangpopi da tariba kangpopi control toriba kuki gi khulai pai ba singduna ya ba pi ba gira kangpopi da leriba praja miyam na chalal si na ware lo ba gira natragana kangpopi gi wa sunga yaudana center gi decision na maram oraga excessive security gi magi maximum forces to madu apply toraga chalhalira haiba por hum sida leiduine mandi kaino da decision si koi miyam na or government na unilaterally lawraga tawbu nate unilaterally lawbu toy tari mamang da nai tamona haidwana governor na tawraga tharam matam du da tamo dum ko the bulldoze torom bi ayeba but that never did adu matam tawgi deba mayam na overwhelmingly oppose tawre hairaga handorakhi ba feloi ki haitare aduna haiba pochi kangpopi gi sympathy da natraga kangpopi gi mercy da phawbu lambira haiba wahang ang thuiba kaino haikanda kangpopi da hanadagi athingba thamami ba problem le miyam na kiriba terrorist element se kangpopi de lokthok khrabra kai chakra ge aduna madugi element si koina completely madu lotion gi bagi pochi yaudragadi si tawri pochi interim arrangement temporary matam kharagi arrangement symbolic arrangement oibadu tagadoi ba aduna hariba pochi koina diplomatically engaged to bune na haik taragasu diplomatically engaged to matam da terrorist group singa appease tawraga terrorist ka yasanaraga terrorist ka negotiate tawraga yasanarpa adumba negotiated arrangement to adudi hayeng anytime terrorist kangu sing sina disrupt to bungame but state ki law enforcement agency na tawgada basidi adumba element myam sina disrupt to bungamdana bagi mongda full proof secured environment ama create to budune dominate to budune miyam na pambas madu exactly adui potu tarakadra taroidra haibase hojibogi haibungam deba adu hoji kangpopi da terrorist group mayam sina moina backfoot chali se kai no hayak matam dadi they have been sandwich ai han haizagre moisi sandwich to gale ba imphalom de chu moi access yadre ko chingrom de gi access yadre because of this six naga gi murder six naga khatana naga myam gi uprising malai hoji against this saigi demographic imbalance ki NRC ki demand la naga singi site gi su ko then ching da ko gi saigi aggression chathar ba then terrorist activities me am chathar ba naga village me am da attack torok pa sigi threaten me am torok pa sina naga village ki marak to su mamoina ka tar uprising ma la sigi uprising siga somda hana dagi already ko gi issue si thengnar ga leriba valley rom dagi laiba population ani sigi marakta kangpopi se sandwich torga laiba ne aduna adugi sandwich torga laiba pochina maram waraga makoina hojik che khara back foot chala kanda mani mogi survival gi question la kangpopi da stock lerakta ba essential supplies yarakta ba mogi people mayam gi adugi pressure mayam duna maram warakanda moida helplessness ama lakmo tam duna Manipur government si moina mogi side ta pusanna bagi moigi side pusanna bagi moina strategy ma ama yale eba adugi strategy du Manipur government amu khanja bana problem create ba kangu duna akoi nakta yasanara se lam siden phaba tanja leite sine ba but actually hariba potu hayeng moigi phibam jemu phagra matung dadi tawroi haibagi guarantee si kana tongam ge haibu hangam thoi because ngarang nan makta dasu Manipur gi home commissioner na suspension operation gi matang da makhata na violate tawraga di action tawgani na chim thoi dana adui che du gi completely against the nangi UPF ke no na hoji counter rebuttal ma thole ye ba challenge tawre ye ba then union territory demand to bugi separate administration demand si reassert tawre ye ba hoji su gi kangu sin tawre ye ba sigi pochi tawre ye bani na moina anytime moigi demand si pursue tong no hona wada they will create another law and order situation again adu matam dadi hoji moi amu stock to bulo era kanda amuk to adikam do aduna ekoina to godori si pre movement je piba matam da terrorist element anti peace element sing se masi
subdue tawraga hawgalakpa ngamdanabagi legitimate use of forces state ta leiriba power legitimate use of forces to subdue all forms of anti-peace forces adugi pochi apply tawdragadi terrorist group ka negotiate tawraga yashandaraga akoigi yanabam purakpadudi that is not lasting oil ba ado jang si chatkhiba sing moigi chatpanina halakpadi daka ta ni adu safety je marak sei adugi arrangement security gi tawgini security gi arrangement tawgane ba ado asigi chali poche security yaudra su chatpa yane ba kaigino ha kan that there is already a communication between sagi nangi suspension operation gi arm group kangpokpi control toriba arm group singdo adugi group tuga government gi level da there must be certain negotiations adu moi ga negotiate tawba ngame haiba taragadi lailon wifi gi huziki abduction and murder case of 6 liangmai nagas moi gi identify tawba mi sing jo phabio haibasi masi di negotiate ti sutok to masi justice ngamoi da bagi phibam ne dudi negotiate tawisi government na terrorist ta tawkuna teba terrorist group sing na government na tawkuna momdi moi gi su sigi posida moi gi su advantage am leba lambi hangdurak pasina moi gi supplies me am talambado adu moi ji restock tawna na bagi moi su lambi access chale dana bja somdai su jik meam chale supply meam chale kam bido ji mabono popu chale natra asomdai su la ya khoi som chala lamni somdai su la ya na moi kyam kwere moi appeal tawba stock se full ora kana moi gi hanagi political agenda se reset torok pa yabagi chances is always there kaino hai kanda hairiba element sing do madu state na lotion gi bana teba lotion gi bana te negotiate tawba ne ba litan gi kangu nangi working committee on nangi kari cookie CSO natra moina khoi keno handwe ka na hai do ha thamme mo hai handwe hai do so they are bargaining moi su lifeline supplies to adu bargain tawre ine ba moi bargain to yam ngamize is it because the government is very weak obviously adu tare dana natragadi nahana government na chahi khang ga tawdana ngamdan lai si either the state government is not capable or they have been not empowered to or encouraged to do so Delhi dagi moida empower tawktaba madu taw ane encourage tawktaba loishalu kuki irang loishalu kuki khulai bai basing loishalu mi hat basing phau hana haibase center dagi moida clear moida encouragement laktaba duna moije center ge against satpangam daba adu factor mo RMBI or state government is too weak to face the suspension operation gi armed groups amadi moigi leiriba tongan ba akoi gi terrorist group me am do adu face to ngam daba September gi mari if I'm not wrong 4 or 5 suspension of operation sign to ki basi handak chahi amka extend phaga do ni masi jam makha ta na extend to ba ya bagi phibam lakna ba gi damakta negotiate to borm gadra no adu inate adu agreement ga sidi these are all deceitful adu agreement do just to legitimize transaction of funds India government na mogi proxy army da paisa pinanabagi legitimization ama thibada agreement ama just deceitful agreement ama toksanabe wane ba actually in spirit ta arm power amaga government ga control to bangam dabadagi negotiating term the power ani phaminaraga deal the wari nate ba kuki armed groups are too small for the Indian security forces kashunate they can crush overnight tamo if government of India and Indian army is willing they can crush overnight armed group amada tamo there is not even 13 people 14 people adu India government Delhi da puraga negotiating table da pusan bai se Indian army ji mi trawa control tongam da braba that's the same adu di yamna Indian army gi mai chok do thabak ne but this has been taken politically kaino the armed groups sing India government mobilized or upon counter insurgency operation decision then strategically Myanmar gi other geopolitical interest me am the affinities manaba communities me am ani sigi appeasement kano ma khak chat tawri ba PDF da koi tongana unofficially support tawri somdana politically na external affairs ki kutang da military junta da support tawi sona kandana army na PDF ko NUG kangu da support tawi so these are all geopolitical koi double game India government ki magi national interest oijaram bai but sidai sida tawri sidi kuki khulai pai ba sing di empower tongno ba endorse tongno khana ba da su agreement kai sidi just miyam da legitimize tongna na ba ki mamingi to wani but actually this group hasidi moi the transaction ya we wane aduna the hojikti group spina homecoming ceremony hadak ikui dana ani pangtok pose koin thengnagre masiju will it be part of this kind of negotiation no adu de koi khangde ko adu di khulai bai ba sing duna moi mainstream da langning bagi oram basu yai
moina surrender tawrei du diko homecoming tawrei du diko aduna adugi di moigi tonganba moigi group tu gi oiba moigi objective lei jarongani adudi akoina khangde but cookie khulai pai bagi sidi it's very obvious mamdi akoida evidence myam lei you cannot invite a foreign armed groups leader to come to the negotiating table foreigner ne moi di foreigner ne Myanmar macha ne aduna moi pusalak pe yaro Indian citizen dadi okay there may be certain concessions le MBI but foreign dadi mercenaries all have mercenary forces has di pesa pira mapani ne pusalaga operate on ba proxy army hoina adumaina tawbo po ne ba aduna adugi part to the chatpane ado hairibo kangu singduga moigi mercy da moina sigi kangpokpi access tawbuna na bagi kangpokpi gi lambi phana na pochi moina dominate over area du moina hangdoge akoi gi supply du vice versa ko animaki kana nabagi room ma phibam ne yarak ta naga ga meitei gi population ani sina valley amadi hill ani dagi moise sandwich tarok pada they become so helpless okay aduna ai adai du da torokpani aduna aduda state na su moigi symbolic achievement hoina adu endorse tong ba pambagi damukta sigi symbolic steps lobani aduna bu security me apiraga adu sigi pochina without security chalak taragadi okay state government has done a very good job but adu chala phawda somda lehoriba terrorist element me amdo mai da marum kon loi thamamaga tawgi taragadi they can come out again anytime tholokane okay thank you so much oza ngasi topic free movement NRC and justice Manipur's big test breaking matungda khanajake